Amjambo ndugu watazamaji, karibu kwenye kipindi chetu cha biashara na matangazo. Kama vile ndugu watazamaji, leo tunapatikana kwenye salon ya Amazing Salon, inapatikana kwenye SC kwa kile. Voilà, leo tutaongea na watu ambao wanapresente hii salon. Karibu sana tena kunipata. Unaweza kujitambulisha? Ndio, kwa majina naitwa ni AC Coiffure Amazing Salon. Unaona unapatikana leo kwenye Amazing Salon. Wewe ndio unakoka na representea. Jina langu kwanza bananiita ni Butamu. Na Amazing mkiingereza ndio Butamu vizuri. Ndio. Ile inaonyesha vizuri, maana inaenda tu tena mjina yangu. Kisha bananizoea Butamu. Mkiingereza ni Amazing vizuri, AC Coiffure yote naendana. Na hapo unaweza kutueleza unakoka natumika haya. Logis unakoka natumika haya hapa kwa salon yako Amazing Salon. Unakoka natumika kutumika ni sawa sana watumishi wengine kama kawaida. Tumika kama ni ba kuproduce, tunaproduce ba coiffure na tunatumika na ba technicien ba pro coiffure wenye wanaweza kuwa interested na wao. Wanaweza kuja tu tunatumika nao. Sababu ni projet ndio ndio unaona vitu yetu ni creation. Kadiri unalala na lamuka ya maana ni kuwaza le monde évolue yenye kwa sasa hivi kwa fere tunaita teknolojia na ifo kukua connected juu nini ina evolue nini inaendelea juu ya kazi yoyote yenye inafanyika na sisi tuko na mipango kabisa ya fere evolue juu tufike mbali, tusifunikane mbali na kazi yetu iende mbali. Hatutabakilia tu kufanya vitu vya Uvira, hapana. Tunafanya na vitu vingine vya fasi vingine. Kitu gani utaambia wale ambao wenye interesse? Kazi ya mikono ni kazi ya mzuri sana. Naweza ambia mtu yeyote sababu vile jeunesse yenyewe inaweza kuwa interesse na kazi ya coiffure, wajifunze na Amazing Salon inafunza ba coiffure, ba kusuka, ba kunyola, ba kufanya coiffure homme, maquillage, beauté, kila kitu. Tunawaambia kabisa ni kujifunza na hapa tunafanya ile huduma ya bajene ya kesho. Kitire. Tutaruzia nyuma kidogo. Ndio. Unaweza kutueleza historia ya hii salon ilianzia wapi mpaka sina kufikia hapa? Historia ya Amazing? Ndio. Amazing ilianzia hapa Uvira. Lakini mwenye Amazing sasa vile asibutamu asileshe ashatembea sana. Ashatembea are yake sio hapa tu Uvira. Tulikuwa hapa juu tujipange tujiinstale. Tushatembea fasi za mingi sana. Surtout East Africa tushatembea sana. Na ndio maana are inaweza kuwa tofauti na zingine na bakwatore wengine wako Uvira, wako wengine fasi juu tunatafutiwa na tunatembea tuko international. Ndio. Adresi hapa Uvira unapatikana wapi? Adresi hapa tuko Mukapungwe. Kunganda digra lake ndio adresi yenyewe inajulikana. Chini ya Hospitali General. Neno lako la mwisho kuwateja wenye ambao watakufuata watakuwa interested sana na hii salon yako Amazing Salon. Utawaambia nini? Ndio kibiashara sasa. Kibiashara tukiingia msistemu ya biashara. Tunaambia wateja wetu bote, wateja wanamjua AC Coiffure, asileshe Butamu yenyewe ya coiffure. Tunawaambia wateja wetu bakuye sana, sa vile tu zamani, bakuye kabisa tufanye kazi na ari iko naenda najiongeza, vizuri liko naongezeka na shwa zabo tunafuatilia kila kitu, bakuye hawatakuwa desi kama kawaida tutafanya kazi. Shukrani. Merci.